Mu kiganiro cya mbere agiranye n'itangazamakuru kuva yava ku butegetsi, Joe Biden wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze uburyo ubutegetsi bwa perezida Donald Trump bushyira igitutu kuri Ukraine ngo yemere guharira igice cy'ubutaka bwayo Uburusiya. Ibi ngo nukugerageza gushimisha Vladimir Putin bikorwa na Donald Trump. Mu kiganiro cyihariye yagiranye na BBC, Joe Biden ibi yabigereranije n'uburyo Ubwongereza bwo mu myaka y'1930 bwagerageje gushimisha Adolf Hitler kugira ngo hatabaho intambara, ariko ntibyagize icyo bigeraho. Biden yavuze ko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ngo acyumva ko Ukraine ari igice cy'Uburusiya kandi gutanga igice cyayo ngo ntabwo ari umuti w'amahoro, ahubwo byatuma Vladimir Putin abona icyuho cyo gukomeza kwigarurira n'ibindi bice. Atuwibwira ko Putin azahagarara naramuka hawe uduce tumwe twa Ukraine aribeshya bikomeye. Joe Biden kandi yavuze ko atewe impungenge n'imibanire iri hagati ya Amerika n'Uburayi, agaragaza ko ibihugu by'Uburayi bishobora gutakariza icyizere Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bijyanye n'ubufatanye, kandi ibi byahita bihungabanya umutekano w'isi. Ku bijyanye n'intambara yo muri Ukraine, Joe Biden yavuze ko ubwo yari ku butegetsi ngo Amerika yatanze inkunga ikomeye ku buryo Ukraine yabashije kwirwanaho no kwihagararaho. Ashinja ubutegetsi bwa Donald Trump korohereza umunyagitugu Vladimir Putin, nyamara bitazageza ku mahoro arambye. Ibitekerezo bya Joe Biden bije nyuma y'uko Vice President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika James David Vance avuze ko amahoro yashoboka ari uko Ukraine n'Uburusiya bemera gutanga bimwe mu bice by'ubutaka bwabo kuri buri ruhande. Minisitiri w'ingabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Pete Hegseth nawe yavuze ko gusubiza Ukraine imipaka yayo yose ya mbere y'umwaka 2014 ngo ari ibintu bidashoboka. Mu kiganiro cye, Joe Biden yanenze bikomeye amagambo ya Donald Trump avuga ko Amerika igomba kwigarurira umuhora wa Panama, igihugu cya Greenland, ndetse no kwigarurira Canada ikaba leta ya 51 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Avuga ko Amerika atari igihugu gifite mu ndangagaciro zacyo gutwara ubutaka bw'abandi cyangwa gutwara iby'abandi. Mu kiganiro cyihariye kandi ari nacyo cya mbere akoreye mu ruhame kuva yava ku butegetsi, Joe Biden yatanze ibitekerezo bye ku minsi 100 ya mbere ya Donald Trump ku butegetsi wamusimbuye, ndetse yatanze ibitekerezo ku bimuteye impungenge niba umubano w'ibihugu by'uburengerazuba bw'isi ushobora gusenyuka. Reka tuvuge kuri icyo kiganiro. Joe Biden yiteguye kugira icyo avuga. Mu ipantaro n'ishati y'ubururu bwijimye, Perezida Joe Biden wahoze ku butegetsi yageze aho yaganiriraga n'itangazamakuru aseka, asa n'utuje, ariko afite isura y'umuntu ufite intego runaka. Joe Biden nibwo bwa mbere aganira n'itangazamakuru kuva avuye muri White House. Rero yaganiriye na BBC mu kiganiro kirambuye kuri uyu wa kane, maze agaruka ku bintu bimurakaza cyane birimo n'uburyo Donald Trump yitwaye ku nshuti za Amerika, by'umwihariko perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Uburyo Trump yitwaye byari ibintu biciriritse cyane ku ndangagaciro z'Abanyamerika, niko Joseph Robinette Biden yavuze, agaruka ku ntonganya zikomeye zabereye mu biro bya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagati ya perezida Donald Trump na Volodymyr Zelensky hari mu kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka. Hanyuma kubirebana no kwigarurira bimwe mu bice by'isi bikozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu ijwi rye atuje ati uburyo tubivuga ubu ngubu ngo ni umuhora wa Amerika aho kuba umuhora wa Panama, wenda turashaka gusubirana uwo muhora wa Panama, wenda dukeneye kwigarurira Greenland, wenda hari Canada ikwiye kuba leta ya 51 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati ibi ni biki koko? Ni perezida nyabaki uvuga amagambo nk'ayo? Ntabwo ari byo biduhesha ishema. Twebwe duhagarariye ubwigenge, ubwisanzure na demokarasi. Amahirwe yacu ntabwo ari mu kwambura abandi ubutaka bwabo, niko yavuze. Mu minsi isaga 100 yuzuyemo ibikorwa bya perezida Donald Trump, perezida Joe Biden ntabyo yitayeho by'umwihariko ngo bigarukeho mu kiganiro yagiranye na BBC. Ariko ibibazo bigaragara ko bimuhangayikishije cyane nibyo ku rwego mpuzamahanga kuruta ibibera imbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri we ni icyago abona gihangayikishije kuruta ibindi byose kuba ubufatanye hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburayi buri mu bibazo bikomeye. N'ubufatanye avuga ko ari bwo bwazanye amahoro, ubwisanzure na demokarasi mu gihe cy'imyaka 80 ishize. Avuga ko atewe ubwoba no kuba ubu bufatanye hagati ya Amerika n'Uburayi burimo kugana habi. Joe Biden afite impungenge zikomeye ku muryango wa OTAN. Mbere y'ikiganiro yagiranye na BBC cyabaye iminsi mike mbere y'isabukuru y'imyaka 80 yo kwizihiza intsinzi y'ingabo z'uburengerazuba ku butegetsi bwa Hitler ku munsi wa buri tariki ya 8 y'ukwa gatanu uzwi nka Victory Day, Perezida Joe Biden muri icyo kiganiro yakuye mu mufuko we igiceri kinini cya zahabu agiha umunyamakuru wa BBC bakoranye icyo kiganiro.
cyari ikimenyetso cyo kwibuka ibirori byabaye mu mwaka ushize ku munsi wa Victory Day. Biden yumva ko imbwirwaruhame yavuze kuri uwo munsi ari ku cyambu cya Normandy mu Bufaransa ngo ni imwe mu mbwirwaruhame zihambaye kandi z'ingenzi mu buzima bwe bwa politike. Muri iryo jambo Bwana Biden yavuze ku bagabo barwanye kandi bagapfa babireba kugira ngo ubwisanzure bugaruke mu isi. Avuga ko ibingibi ari ibintu by'agaciro bikwiye kurwanirwa no gupfirwa. Muri icyo kiganiro umunyamakuru wa BBC yamubajije niba yumva ko iryo somo rijyanye n'ibyo kwitanga rishobora kuba ririmo kwibagirana muri Amerika. Joe Biden yasubije uyu munyamakuru ko atari ko bimeze mu baturage, ahubwo ngo iryo somo ryatangiye gutakara mu bayobozi. Avuga ko ari impungenge zikomeye kubona ko umubano n'ubufatanye wabo mu majyaruguru ya Atlantike usa n'ugiye gusenyuka. Abigarukaho Joe Biden ati ndatekereza ko byahindura amateka y'isi y'iki gihe nibiramuka bibayeho. Ati twebwe turi igihugu cyonyine ku isi gifite ubushobozi bwo guhuza abantu ndetse no kuyobora isi. Bitabaye ibyo Ubushinwa n'Uburusiya bwahoze ari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete bizahita byinjira muri uwo mwanya aba ari byo biyobora isi. Joe Biden yagarutse ku buryo ubumwe bwa OTAN buri mu bibazo kurusha ikindi gihe icyo ari cyo cyose cyabanje. Ubumwe bw'ibihugu bya OTAN burimo kugibwaho impaka cyane kurusha uko byari bimeze mbere. Umwe mu bahoze mu bayobozi bakomeye muri OTAN yabwiye BBC ko ibirori byo kwizihiza umunsi wa VE cyangwa Victory in Europe Day kuri iyi nshuro ngo byari bimeze nk'ikiriyo. Perezida Donald Trump yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo kwikorezwa umutwaro n'abafatanyabikorwa bazo. Vice President J.D. Vance we yavuze ko Amerika irimo gukiza Uburayi, mu gihe umunyamabanga wa Leta ushinzwe ingabo Pete Hegseth wavuga ko Uburayi ngo bunyunyuza imitsi y'abandi by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri iyi ngingo Perezida Biden wavuga ko intego abanyamuryango ba OTAN bose bahuriyeho yo kurinda buri gace kose k'ubutaka bwa OTAN bakoresheje imbaraga z'ubufatanye bwabo ngo ni inshingano ntagatifu idakwiye gutatirwa n'uwo ari we wese. Mu magambo ye ati mpangayikishijwe bikomeye nuko inshuti zacu n'abafatanyabikorwa bacu bari ku isi hose bashobora gutangira gushidikanya niba tuzakomeza kugaragara no kuguma aho twagumye mu myaka 80 ishize yose. Afite ubwoba bw'uko abafatanyabikorwa babo batangiye gutekereza ko Amerika irimo kubata. Muri manda ye Finland na Sweden byinjiye muri OTAN, ikintu Biden avuga ko cyongereye uyu muryango imbaraga. Abigarukaho ati twabigezeho ariko mu myaka 4 gusa hari umuntu ushaka kubisubiza irudubi. Umunyamakuru wa BBC agaruka ku kiganiro yagiranye na Joe Biden yaragize ati nahuye Perezida Biden mu mujyi wa Wilmington muri leta ya Delaware aho yamaze ubuzima bwe bwose kuva akiri umwana. Ati ni urugendo rw'isaha n'igice muri gari ya moshi kuva Washington. Urugendo amaze imyaka 50 akora kuva abaye senateri afite imyaka 30 gusa. Yamaze imyaka myinshi mu buyobozi kurusha abandi perezida bose. Joe Biden yavuye ku mwanya wa perezida afite imyaka 82. Imyaka yatumye abantu benshi bamukemanga. Uku niko yagarutsweho mu gitabo cyanditswe n'abanyamakuru Jake Tapper na Alex Thompson. Bamusobanura nk'umusaza udafite ubwenge buhagije. Ni mu gitabo banditse bakakita Original Sin: President Biden's Decline, Its Cover-up and His Disastrous Choice to Run Again. Imyitwarire y'idahwitse mu kiganiro mpaka kuri televiziyo mu kwezi kwa gatandatu yashyize akadomo ku bibazo byinshi byari bimaze igihe byibazwa. Ubwo yatsikiraga mu magambo akajya avuga ibisa n'ibiterekeranye, agatakaza imirongo y'ibyo yavugaga hagati mu nteruro, ndetse akavuga ibintu bitumvikana nko kuvuga ngo byararangiye twatsinze Medicare. Byose ni ibintu byatumye atakarizwa icyizere ku isi by'umwihariko muri Amerika. Nyuma yaho yavuye mu bikorwa byo kwiyamamariza indi manda. Uyu munsi Joe Biden aracyagaragaza urugwiro n'ubwuzu hamwe no kuvugana ubwitonzi byatumye atsinda amatora mbere, ariko ni umuntu utavuga menshi kandi utagifite imbaraga rwose. Iki kinyamakuru cyanditse ko ari igicucu shadow, igicucu cy'umutegetsi w'igitangaza. Mu gihe umunyamakuru yamubonaga imbona nkubone ngo byaramugoye kwiyumvisha uburyo yashoboraga gukomeza kuyobora indi myaka 4 mu biro bya perezida ageze hafi ku myaka 90. Ubwo yabivugaga ashingiye ku mbaraga yamubonanye. Uyu munyamakuru yamubajije niba yarigeze yongera gutekereza ku cyemezo yafashe mu mwaka ushize, aho yavuye mu matora ya perezida hasigaye iminsi 107 gusa ngo haba amatora, agasigira Kamala Harris igihe gito cyo kwitegura no kwiyamamaza. Asubiza kuri iyi ngingo Joe Biden yaragize ati ntekereza ko bitari kugira icyo bihindura. Ati twavuye mu matora dufite umukandida mwiza kandi wari ufite ubushobozi bw'amafaranga. Ati ibyo twari twiyemeje kugeraho nta numwe wabonaga ko bishoboka. Ati kandi twari twaragize n'insinzi nini mu byerekeye gahunda twihaye. Byari bigoye kuvuga ngo oya ngiye kubihagarika. Byari icyemezo kigoye.
umunyamakuru atese n'icyemezo wicuza, mbese iyo uva kuva mu byo kwiyamamaza mbere byari gutanga amahirwe ku wundi mukandida? Joe Biden atoya, ati ntekereza ko cyari icyemezo cyiza. Mu kuvuga ibi yarahagaze gato, ati ntekereza ko gusa byari icyemezo kigoye. Muri iki kiganiro kandi Joe Biden yibasiye cyane Donald Trump wamusimbuye ku butegetsi, avuga ko Trump atitwara nk'umukuru w'igihugu. Joe Biden avuga ko yinjiye muri politike kugira ngo arwanye akarengane, kandi ko kugeza ubu ngubu atigeze atakaza ubushake bwo kurwana kuri iyo ntumbero. Mu mwaka ushize mu birori byo kwibuka umunsi w'insinzi yatanze impuruza, ati turi mu gihe aho demokarasi iri mu kaga kurusha ikindi gihe icyo ari cyo cyose cyabanje kuva intambara ya kabiri y'isi yarangira. Uyu munsi ibyo ngibyo arabisobanura birambuye, ati reba uko abayobozi benshi b'i Burayi n'ibihugu byinshi byo mu Burayi bibaza icyo bakabaye bakora. Ati niyihe nzira nziza nakurikira? Nshobora kwizera Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Ese Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizahora zidushyigikiye? Aho demokarasi yagombaga gukwira ku isi hose, ahubwo iragenda isubira inyuma. Demokarasi buri gihe, buri gisekuru kigomba kuyirwanira, niko yavuze. Mu kiganiro aheruka gutanga muri Chicago mu ruhame, Joe Biden yaravuze ati nta mwami uriho muri Amerika. Uyu munyamakuru wa BBC yamubajije niba atekereza ko Trump arimo kwitwara nk'umwami aho kwitwara nk'umuyobozi wubahiriza itegeko nshinga. Joe Biden kuri iki kibazo yahisemo gusubiza yitonze, ati ntabwo yitwara nk'umuperezida w'ishyaka ry'abarepublika. Gusa nyuma muri icyo kiganiro Joe Biden yemeye ko atagifite impungenge nyinshi ku hazaza ha demokarasi ya Amerika nk'uko yabigaragaje mbere. Ati mbona ishyaka ry'abarepublika ritangiye kumenya neza uwo Trump ari we. Kandi Perezida Joe Biden muri icyo kiganiro yanavuze ko Trump arimo kuyobora no kwibeshya kwinshi cyane mu birebana na Vladimir Putin. Ati umuntu utekereza ko Putin azahagarika ibikorwa bye, uwo ni umusazi. Joe Biden yishimira kuba yarabaye mu b'imbere mu bufatanye na OTAN, aho yakoresheje amakuru y'iperereza akomeye mu gushyira ahagaragara ukuri kugira ngo abwire isi ko Vladimir Putin agiye gutera Ukraine mu buryo bwagutse mu 2022. Kuva Perezida Trump yafata ubutegetsi yahisemo inzira itandukanye n'iyo, abwira Ukraine ko igomba gutekereza kureka bimwe mu bice byayo bikagumanwa n'Uburusiya kugira ngo intambara ihagarare. Joe Biden avuga kuri uwo murongo wa Perezida Donald Trump yaragize ati ibyo ni ibikorwa by'ubugwari bw'igihe kigezweho. Biden avuga ko Putin abona Ukraine nk'igice cy'ubutaka bw'Uburusiya, ko yumva afite uburenganzira bw'amateka kuri Ukraine. Ati ntashobora kwihanganira kuba Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete zarasenyutse, kandi umuntu uwo ari we wese utekereza ko Putin azahagarika iyo myumvire aribeshya cyane. Joe Biden avuga ko uburyo Donald Trump yitwara bushobora gutuma ibindi bihugu by'Uburayi bibona ko igihe kigeze cyo kwemera ibyo Uburusiya bushaka. Nubwo Perezida Biden yahaye Ukraine inkunga, hari abamunenze bavuga ko atatanze ibikwiye kugira ngo Ukraine itsinde burundu Uburusiya. Bamwe i Kiev n'inshuti za Ukraine ndetse no mu Bwongereza bavuga ko Joe Biden yatanze inkunga ihagije gusa kugira ngo Ukraine ibashe kwirwanaho, ariko ntabwo yatanze ibikoresho bihagije ngo Ukraine itsinde intambara. Wenda yabikoze kubera ubwoba ko Putin yashoboraga gukoresha intwaro za kirimbuzi. Mu cyumweru gishize ubwo Vladimir Putin yabazwaga ku mugaragaro kuri televiziyo niba yaba yiteguye gukoresha intwaro za kirimbuzi kugira ngo atsinde intambara, yasubije ko yizeye ko bitazaba ngombwa. Yongeraho ko afite ubushobozi bwo kurangiza intambara mu buryo bukwiye busobanutse hadakoreshejwe intwaro za kirimbuzi. Uyu munyamakuru wa BBC mu nkuru ye ati nabajije Perezida Biden ku kuba hari abavuga ko atagize ubutwari buhagije bwo guha Ukraine intwaro zose zikenewe kugira ngo itsinde intambara burundu. Biden ati twabahaye byose bakeneye kugira ngo barinde ubusugire bwabo. Yongeraho ati kandi twari twiteguye kugira icyo dukora gikomeye mu gihe Putin yari kubarengereye akagaba ibitera ahandi. Avuga ko yashakaga kwirinda ko intambara ya gatatu y'isi yabaho hagati y'ibihugu bifite intwaro za kirimbuzi. Yongeraho ati kandi twabigezeho, twarabyirinze. Atese Putin yari gukora iki kw'ibyo byari kumugora? Ati nta kindi yari gukora usibye gutera ubwoba, avuga ko azakoresha intwaro za kirimbuzi. Ati ibyo ngibyo ntabwo ari umukino, nta nubwo ari n'urusimbi. Muri icyo kiganiro kandi Perezida Joe Biden yagaragaje ko ibitekerezo bye ku bufatanye mu muryango wa OTAN nka perezida wa nyuma wavutse mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi ngo biracyahamye. Ndetse ubwo yatangiraga kuba perezida, Biden yashyize ifoto ya Franklin Delano Roosevelt, umuyobozi wa Amerika mu gihe cy'intambara, mu biro bya perezida wa Amerika. Ibyo bigaragaza ko yari ashyize imbere ubufatanye mu kurinda isi. Gusa abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo bashyigikiye politike za Joe Biden n'indangagaciro ze, ahubwo biyemeje gushyigikira Donald Trump muri iyi minsi mu birebana no gushyira Amerika imbere. Ndetse ku rundi ruhande
isi irimo guhinduka mu buryo abantu nka Joe Biden batari bamenyereye. Mu gisa n'ubutumwa bwe bwa nyuma muri icyo kiganiro, Joe Biden yaragize ati buri gihe cyose, buri gisekuru cyose kigomba kurwanira no kurinda demokarasi. Buri wese agomba kubikora. Buri wese agomba kurwana iyo ntambara. Ati twabikoze neza mu myaka 40 ishize. Ariko mpangayikishijwe no kuba hariho kwibagirana kw'ibyo byose twagezeho.